U godinama koje sada imamo pred nama, naša nepokolebljiva evropska orijentacija mora biti praćena jasnom brigom za očuvanje nacionalnih interesa. Srbija ne može biti moderna i evropska ukoliko nije nacionalno odgovorna i obrnuto. U 2011. godini zadatak je da očuvamo mir i stabilnost u regionu, da uspostavimo najbolje moguće odnose sa susedima, da dobijemo status kandidata u Evropskoj uniji i da pokušamo da doprinesemo rešavanju otvorenih pitanja i ovde kod nas i u regionu, a i u širem svetu, kao jedna odgovorna članica međunarodne zajednice, odgovorna članica Ujedinjenih nacija.